Kāti, kei te kaha whakahe tonu te Māori i ngā ingoa wāhi kei te wai pounamu e whakamahi ana i te kupu nika. Engari kāore te kau mātua o te hapū o te rohe i te paku mā nuka nuka ake. Kaya Irena Smith ngā whakamahuki. He kaupapa e pāna ki tētahi puke pēnei me tētahi manga pēnei kei te takiwā kai waho atu o tautahi. I takea mai ngā ingoa ue nei wāhi i te tipu ripo e karangatia nei ko upoko nika. He mato tana tupu i tēnei takiwā. He rite tona āhua ki te tīpare i whakamaua ki ngā māhunga o ngā iwi mangumangu o Āwherika. No te pōrā i kōreroa te karere ki ētahi mātanga mo ēnei ingoa. If you use the word nigger today, then, it's generally regarded as offensive. It has a history of violence and dispossession, and if there are places using that name in this country, then they should be removed. E kōrero a wai atua te karere ki te kaumātua o ngai tuahuriri a Rick Tau. Hei tāna kaore o na raruraru ki ngā ingoa, i te mutunga ke hei tāna anō, hei aha māna. Engari he rereke ngā whakaaro o Ngāti Waewae, he hapu e noho pātatāna ki a rātou. Kore tike tērā ingoa he nika. No rā wāhi te ao tērā ingoa. Kore kuna e Aotearoa. Engari he pakanga nui pea kei te haere ake. These names have been there for about 100 years. There's no issue. It's an issue that was dreamt up by someone who knows very little about very nothing. Kaore ngā pautaunaha o au te arua i te whakae ki ngā ingoa, engari hei tā rātou kaore rātou e neke, kia tau rā no tētahi amuamu ki mua i tō rātou aroaro. Irena Smith, Te Karere.